Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Imashinataq ñuqaqa kishpirishkataq kashkataqa yachaytukuni. Chika Diospa huyayqa tukuy allitaqmi. Diosqa huyaqmi. Huyanataqa manataq sakitukunchu. Paypa huyayqa imata mana suyaqchu. Ñuqanchikta huyanmi payqa huyaq kashkamanta. Kutin ñuqanchik paypa huyayta mishay tukuypaq mana kashpaqa chaskipaq kashkamantaqa mana kanchu. Ñuqanchik huchawan kaqpipis paymi huyanatapish llakinatapish charin. Mandak Diosqa hucha illaqmi. Chaymi huchataqa payqa phiñanpish llakichinpish. Chashnallataq payqa huchayuqtaqa huyanpish valichinpishmi. Chika paymi rurarqa payshinapish payman riqchaqpish kachun. Ñuqanchikqa Tayta Dios ñuqanchikta huyashkataqa yachanchiktaq riqsinchiktaqmi. Tayta Diosqa huyaqmari. Mayhanpish huyashpa kawsaqqa Tayta Dioswanmi kawsan. Tayta Diospish paywanmi kawsan. Primera de Juan 4:16. Chika cruzpi Cristo rurashkaqa tukuy allitaqmi. Tayta Diosmi Jesustaqa kacharqa paypaq kikin kashkata ruranata mañashkata paqtachichun. Shinallataq huchayuqkunapaq hawapi wañuchiq hatun llakita apachun. Jesusami imapi mana pandariq. Chaymi ñuqanchik huchayuqkunapaq randi wañuytukurqa. Tukuytami yayata kasushkamanta paqtachirqa. Kutin ashtawan may sumaqpish tukuyta ruraytukuypaqpish ñuqanchik kishpirina hawa rimashkami Jesus cruz hawapi kashpa nishka. Ña tukuy paqtachishkami. San Juan 19:30. Tukuytaqmi paqtarqa. Ashtawanpish Cristoqa huchakunamanta Diosman kurishpami shuk kutinlla wañurqa. Kunanqa Tayta Diospaq alli ladopimi tiyakun. Hebreos 10:12. Chika Diosqa manataq rurranchu. Kay kashkataq rikuchikunata kanpaq shunqupi wakichiy. Mandak Diosqa kanpaq shimikunaqa wiñaypaqmi hawapachapi tiyakun. Salmo 119:89. Kay pachapish hawapachapish chingaringami ashtawanpish ñuqa shimikunaqa wiñaypaqmi. San Mateo 24:35. Kaymi kanpaq shimikuna. Ari nishkakunapish. Pipish ñuqa willashkata uyashpa ñuqata kachaq yayata kriqqa wiñi kawsayta charinmi. Hatun llakimanqa mana rinqachu. Ashtawanpish wañuymanta kawsaymanmi chimbashqa. Chayqa chashnataqmi. San Juan 5:24. Chika Jesusmi kantaqa paypaq makipi wakichin. Manari hawapachaman chayashpa chinallataq kay mundupi kashkakamaqa nimayhan imapi mana pandariqpish tukuytaq hucha illaqpish kanamanqa manataq paqtanqachu. Chashnakaqpipish Diosqa ñuqanchik shunqutami rikun. Shinallataq ñuqanchik krishkata mana kashpaqa paypi shunqumanta suyashkatami riqsin. Ñuqanchik munayta shinallataq hucha illaq kanapi wiñashpa katikushkata. Shinallataq ashtawan punllanta Jesucristoman riqchaq tukukushkata. Chaypaqqa paqtami ñuqanchik krishkata charirana shinallataq ñuqanchik kawsayta payman mingana. Ñuqa ovejakunaqa ñuqa rimashkata riqsinmi. Ñuqapish paykunata riqsinimi. Ñuqataqa katinllakunami. Ñuqaqa paykunamanqa wiñay kawsaytami kuni. Paykunaqa manataq chingarinqachu. Ñuqa makimantaqa pipish manataq kichunqachu. San Juan 10:27-28. Diosta mañay. Ñuqa yayapish Diospish. Achka pagi chika ñuqa kishpirinataqqa shinallataq wiñaypaq hawapachapi kanaqa mana ñuqa alli rurashkakunamantachu. Jesusmi ñuqamanta tukuyta rurarqa. Shinallataq paypaq makipimi wakichiwan. Punllanta ñuqa krinata sinchiyachiway. Shinallataq kanpa ñawpaqpi kumurishpa kawsachun ayudaway. Chashnakachun. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.